Turabashuje mwese mukurikira Umoja Info, nitwa Mupenda Joel ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Claude. Tujye kuganira rero byinshi bikomeje kuvugwa muri Republika Demokarasi ya Kongo, bikomeje guhindura isura. Hari inkuru ivuga ko AFCM 23 yabiri kuva mu bice, ukuri kwabyo nukuhe? Ese niba ari byo koko AFCM 23 bizaza kugenda gute, birarangira bite? Niba irimo irabwirwa kuva mu bice kabivamo, ese irikoresha ntikoresha nukubaha? Ibyo byose turaje tubirebe. Ndi kumwe na bwana Claude, ntatinze cyane. Uraho? Ndakomeye. Urakomeye bwana Joel? Ndakomeye nanjye, nta kibazo. Yego. Hanyuma rero reka dutangire wenda nkubaza nti iyi nkuru yuko AFCM 23 irimo irava muri ibi bice bijye bitandukanye byo mu kibaya hegereye Uvira, yaba ariyo? Kuko hari n'abandi nahoze mbona bavuga bati AFCM 23 yabeshye irakiryamiyemo. Ugiye kureba rero neza ukuntu bihagaze. Ubundi situation yatangiye ku wa gatanu, hari tariki 9 z'uku kwezi kwa gatanu, nibwo itsinda rya mbere ry'abarwanyi bayi mu 23 bavuye muri Plaine de Ruzizi. Ariko iri tsinda rya mbere ryari ry'abasirikare bakoresha intwaro ziremereye. Nuvuga ngo hari intwaro ziremereye za artillery, zimwe zirasa mu ntera ndende, zimwe kuzitwara bisaba rimwe na rimwe no kuzishira mu modoka, ntago ari za zindi za AK47. Iryo tsinda rya mbere ry'abo barwanyi niryo ryavuye mu bice bitandukanye, precisement Kabunambo, Bwegera, Mutarure ndetse na Sange, ariko ukabona ko bari kujya he Katogota, Kamanyola. Iryo tsinda rya mbere ryagiye ku wa gatanu. Yego. Hari tariki 9 turabivuze. Ariko urumva ni itsinda rimwe ry'abarwanyi ba M23 bakoresha intwaro ziremereye. Ku wa gatandatu rero retrait progressive yarakomeje. Ubundi iki nicyo bita retrait progressive, kugenda usubira inyuma ariko utagenda ikivunge mwese ngo muviremo rimwe, ukagenda uvamo gake gake. Urumva ku wa gatanu havuyemo itsinda rya mbere ry'abakoresha intwaro ziremereye, ariko hagumamo abarwanyi n'ubundi utwo duce ubwo twari tukigenzurwa na M23. Yego. Ku wa gatandatu abandi barwanyi bamwe na bamwe nabwo bavuyemo. Uri kubyumva neza? Yego. Ariko haracyarimo abandi. Ariko nibeseho gato, itsinda rya mbere ahubwo ryatangiye ku wa gatandatu, nibwo hari tariki 9. Yego. Irindi rero ku cyumweru ngira ngo nibwo ryavuyemo, ku cyumweru tariki 10 naryo rivamo, ariko urumva ntago bavuyemo bose, hasigayemo abandi. Yego. Kuko kugezana n'ubu ngubu ntago igisirikare cya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR barinjira mu ibyo bice, kandi amakuru akerekana ko barekereje neza. Uri kubona Kabunambo hariya niho M yari ifungiye, Kabunambo ya mbere. Ariko Kabunambo ya kabiri twavuga ko hari ameze nk'ari zone netre, inyuma yaho hari za Biliba, noneho ugakurikiraho za Runingu, ugakurikiraho za Kiliba, ukamanuka iyo za Kalauvira. Icyo cyari igice kirimo FARDC, ariko nujya kurebaho M23 yari ifungiye Kabunambo ya mbere, hafi aho hari FARDC, Abarundi na Wazalendo baba barekereje. Ikikwereka rero ko M itarava muri biriya bice mu buryo bwuzuye, nuko FARDC, Wazalendo, FDLR ntago barabasha gukora iki, kwinjira mu ibyo bice. Kandi ubundi ntedo bameze gutya, bararekereje. Tumenya gato ko nta musirikare wayi mu 23 usigaye Kabunambo Sange, duhita twinjira dukaba. Yego. Ariko ntago barabasha kwinjira ngo bakabe, kuko nyine abo barwanyi baracyarimo, ariko ntago barimo bose nk'uko umubare wabo wanganaga mbere. Urumva ko baragenda bavamo buke buke mu matsinda, ariko ikigaragara nuko bagomba kuvamo mu gihe runaka. Ndagira nkwibutse ko n'umujyi wa Uvira bajya kuwuvamo ntago bahise bavamo ikivunge. Alliance Fleuve Congo yabanje kubitangaza ati twebwe tugiye kuva mu mujyi wa Uvira. Itangazo ryasohotse, ryo ryanasohotse mbere, ariko kuri incuro ndi kubona nta tangazo bashizeho. Ibyo nanjye nendaga kuvuga. Usibye ko hari amakuru dufite mu bantu bamwe bo muri M23 bavuga, ariko ibyo bavuga ku rundi ruhande ukabona ko ari nko kurema abana gatima. Nabyo turaje tubigaruke. Ubwo rero tukabona ko bari kuvamo mu buryo buri progressive, ntago baviramo icyarimwe, bari kuvamo mu byiciro cyangwa se mu matsinda. Uyu munsi yaravamo wenda 100, ejo havemo 100, ejo havemo 100, niko situation ihagaze. Ariko noneho ibyo bice kugeza ubu biracyagenzurwa na M23. Ikibyerekana nuko Wazalendo na FARDC n'Abarundi bararekereje hafi aho, ariko ntibarabasha kwinjiramo. Kubwizo mpamvu ntago bakwinjiramo, kandi bazi ko hakirimo intare za Sarambwe, ubwo byaba ari ibibazo. Ariko ku rundi ruhande wenda mbere ko nsozaho gato, barava mu kibaya hasi
ni muri plaine, ariko twibukiranye ko hari imisozi irangamiye plaine, ndetse M irwana burya niko yagiye irwana, ifata ibice byo hejuru noneho abo hasi nabo bakadvancinga. Kubera iki? Ntabwo ushobora kurwana uri hasi umwanzi akuri hejuru, yakomerera nabi. Niyo mpamvu M ijya gufata Uvira yahereye hariya za Kaziba izamuka mu plateau za Rubereki irakomeza, ariko uko yafataga uduce niko n'aba bandi bo muri plaine bavansaga. Ariko kuri iyi ncuro biraza kugora FARDC n'abarundi na Wazalendo kumanaginga biriya bice igihe cyose abarwanyi bose bari 23 nubwo babavuyemo, igihe itarava muri iriya misozi ya Moye Plateau irangamiye umujyi wa biriya bice bya Plaine de Ruzizi. Ubwo urumva abandi bazaba bari hasi, abandi bari hejuru. Yego. Kuko kugeza ubu nta kimenyetso kiragaragaza ko M izava muri iriya misozi irangamiye Plaine de Ruzizi. Yo yavuze ko igomba kuva muri plaine. Plaine ni ikibaya, ariko hejuru hari imisozi, kandi iyo misozi ni strategique. Ikibaya n'ubundi ndumva ntacyo kivuze cyane mu by'intambara, kuko n'abarundi FARDC na Wazalendo bashobora kujya mu ibyo bice bya Sange za Kabunambo bagakomeza za Mutarure, ariko nabo ntago baba bari safe igihe cyose hejuru yabo M yabihari. Ubwo rero twavuga ko M ibiciri kubivamo, ariko mu buryo buri progressive. Niyo mpamvu uri kumva abantu ati M yavuze ko yavuye, ngira ngo byatangiye kuwa gatandatu, urumva uyu munsi turi kuwa mbere, ati M yavuye muri biriya bice bya plaine, atari ko nyamara iri kubeshya, ntago yavuyemo, hari abandi barwanyi bakiryamyemo. Uri kumva ntago iri kubeshya abandi barwanyi baracyarimo, ariko nakubwiye uburyo bari kuvamo. Tuvuge niba bari 1000 muri plaine bose bari kugenda bavamo mu byiciro, mu byiciro kugeza igihe bazashiriramo, nibwo abantu bazemera ko yahavuye. Kandi kubyemera nabwo nuko tubona ko force z'abarundi FARDC Wazalendo zinjiye mu ibyo bice. Yego. Kuko ntago ari zone netre. Ibyo M ivuga ngo uri kubona ngo ibice turi kuvamo ngo ntago byagakwiye kugarukamo ingabo z'u Burundi, FARDC Wazalendo na FDLR, ibyo byagaragaye ko bidakunda, irabikenera ikanabisaba. Ndetse ikanabiganiraho n'abahuza n'abanyamerika sometime na Kinshasa, bakemera ko ibyo bice bizaba zone netre, hazazamo ingabo zidafite aho zibogamiye cyangwa se MONUSCO. Ariko bigaragara ko bari abagabo b'uruhu rwera, yaba MONUSCO yaba abanyamerika, bafite uko bari gukorana na Kinshasa mu buryo ibyo M isabye cyangwa yifuza kugira ibintu bigende neza ntabwo bishyirwa mu bikorwa. So iyo niyo situation ihari rero kuri M kugira ive muri biriya bice, ni nako bihagaze kugeza ubu. Hanyuma abantu bashobora kwibaza bati se izi ntwaro ziremereye ndetse n'abo basirikare bakomeje kuva muri bice mu byiciro gahoro gahoro, barimo kugana hehe, barimo gufungira he? Ubundi gufunga barafungira Gatogota. Hano rero icyo bita, uri kubona Gatogota Kamanyola niho bagomba gufungira. Hano rero icyo bisobanuye, twibukiranye neza nijya bakubwira ikintu bita retre progressive. Iyi retre progressive nubwo abantu bari kuyibona akakanya, ariko byatangiriye kuri Uvira. M igifata Uvira, President Neva yarashakuje. Kandi uzajye kureba neza, Neva yarashakuje cyane kuruta Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, kuruta na Tshisekedi cyane. Neva niwe washakuje cyane, kandi amakuru akavuga ko Neva ubwe yagiye no muri Amerika. Urabyibuka bya biganiro bya Washington byenda kuba, Neva we yagiye mbere. Hari amakuru avuga ko Neva hari amabuye yahaga abashinwa ari strategique, buri hari amabuye Burundi bagira ari strategique, basa nkaho bihariye. Ayo mabuye yigiraga mu Bushinwa, ariko hari amakuru avuga ko Neva hari icyo yemereye abanyamerika ko ayo mabuye nabo bakeneye. Ngiye bari abantu mu bankurire hariya ku mipaka yacu, kuko ngiye barambangamiye, mfite n'ikibazo cy'umutekano rwose, n'igihe bazantera dore uswerera nabivuze mbere. Neva amakuru avuga ko hari negotiation yagiranye n'abanyamerika mu buryo bamufasha ko M yava muri biriya bice, kugira ngo ngidakomeza guteza icyugazi igihugu cy'u Burundi. Kuko kuva muri plaine za Kamanyola, za Ruvungi, ukamanuka za Sange, biriya bice byose bikora kuri side y'u Burundi c'ibitoki ya Rugombo. Yego. Abarundi rero ntago bifuzaga, cyangwa Neva ntiyifuzaga guturana na M23, ariko bimugwaho nk'impanuka. Buri hari igihe uhura n'impanuka uba utifuza ikintu ariko kikakugeraho. Neva ntiyifuzaga kubona M iri muri Sud Kivu hafi y'imipaka y'igihugu cye. Agiye kubona, ariko we yari yizeye ko igisirikare cye kizabimufashamo, kizakumira M ntigere ku ibyo bice.
no muri Uvira ntihagere kuko wumvaga bitwa bambaye haga bavuga ati ntago mushobora kugera Sud Kivu ntitwabemerera. Twubatse inkuta zikomeye cyane. Twibatse inkuta zikomeye cyane. Plaine ntitwakwemera ko muyigeramo kuko hari ibice bikora ku Burundi. Uvira ntitwakwemera ko muyigeramo kuko hari ibice bikora kuri yegeranye na Bujumbura. Kandi tuzi ko M23 ngiduteje menace. Babaga bari bizeye imbaraga z'igisirikare cyabo. Izo mbaraga bazubatse hafi umwaka kuko M23 ifata Bukavu ikamanuka Nyangezi igafata Kamanyora yafungiye Gatogota burya ntago yongeye kwavansa haciyeho umwaka wose izindi position z'abarundi FARDC ziri Runingu Ruvunge no kumanuka Plaine kugera Uvira. Aho bamaze umwaka bubaka defense ngo zo gukumira M kugira itazafata ibyo bice. Defense bazubaka umwaka, position bazubaka umwaka. Ariko M23 yazisenye mu minsi 7. Uzi kubaka ikintu umwaka undi akaza akagisenya mu minsi 7. Byahise rero bibatungura cyane bataba barwanyi. Ntago twabashobora n'ubundi batugezeho imipaka yacu yose nibo bari kwigenzura. Batangira noneho kujya muri politike na diplomasi. Batangira kwegera abanyamerika mu badukize nakwe dufite ibyo tubaha. Buri Burundi nibwo bwasakuje cyane. Noneho nibwo wagiye kumva abanyamerika baravuze ati buvuye muri Uvira, ariko harimo na Kinshasa n'u Burundi barafatanya gati twebwe turi kubona imbaraga z'igisirikare byanze. Aba barwanyi twe tuzi ko twabakomeye batafata Uvira ariko barayifashe, bafashe n'ibice bya Plaine bashobora no kugera Kalemi. Kubwizo mpamvu reka intambara noneho tuyishere ku rwego rwa politike na diplomasi dukore lobbying. Tshisekedi afite amabuye y'agaciro abanyamerika kandi barayakeneye. Neva nawe hari utwari kwemerera abanyamerika ubwo bahurira hamwe Tshisekedi na Neva. Nibwo Amerika yese ivuga ati ibuvuye mu mujyi wa Uvira. Ariko iva mu mujyi wa Uvira ijya mu birometero 26 gusa. Yego. Kabunambo uvuye Uvira. Usibye ko yari yararenze Uvira yarageze mu kibaya cya Tanganyika iyo za Makobola. Ubwo urumva nawe yarahavuye, ariko twe tubare a partir ya Uvira usubira muri Plaine aho M yafungiye ni birometero 26 Kabunambo. Ariko nkwibutsa ko ikimara kuva mu mujyi wa Uvira igafungira Kabunambo muri 26 km. Yego. Inama yabaye mu kanama kawoni gashizwe amahoro n'umutekano. Urakazi kariya ndakabona kariya gakunze guterana kiga ku kibazo cyo muri Kongo. N'umutekano hari hose muri rusange nuko nabonye bano bazungu ubona ko gaterana gafata imyanzuro ku bibazo bya Afrika, ariko se kuki badaterana ngo bakemure ikibazo kiri hagati ya Iran na Amerika na Israel. Na Israel. Nuko nyine Amerika ni ufite inyungu nako Amerika na Iran. Amerika ishaka Iran kubwizo mpamvu kari akanama n'ubundi na Amerika. Yego. Nubwo harimo droit de veto. Icyo gihe rero uhagararira Leta zunze za Amerika muri ako kanama nuko nibagiye izina rye Kauni gashinzwe amahoro n'umutekano yaravuze ati M23 ntago igomba kugarukira gusa muri 26 km. Twifuza ko yasubira inyuma ibirometero 75. Birakomeye cyane. Sibyo? Mu birometero urumva ko Amerika yo yashakaga ko M23 isubira inyuma ibirometero 75 muri za initial position zayo cyangwa se bya birindiro yahozemo itarafata Plaine de Ruzizi ngo yinjire no muri Uvira. Ibyo birindiro yahozemo rero ni igice kimwe cya Gatogota na za Kamanyola. Sibyo nibindi bice byo muri Walungu, ariko tugiye muri Plaine ni Kamanyola na Katogota. Burya rero M yasubiye inyuma ibirometero 26, ariko ubundi hari hasigaye ibindi 45 mu cyitwa retrait progressif subira muri initial position nkuko uhagarariye Leta zunze za Amerika mu kanama Kauni yari yabivuze. Ati gomba gusubira inyuma ibirometero 75 muri za initial position zayo yahozemo. Yego. Ubwo rero twavuga ko icyo gihe yasubiye inyuma 26 km, ariko tukabona ko waciye andi mezi 4. Anarashize ivuye mu mujyi wa Uvira. Ndibeshe? Oya nayo ni. Hadi yanafashe umujyi wa Uvira tariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025. Ngira ngo yamazemo nk'ukwezi kumwe. Ubu turi mu kwa gatanu tubarane. Mu mezi 4 rero nabwo bya birometero 46 byari bisigaye. Ubwo urumva ko nabyo nibyo iri gushira mu bikorwa isubira muri initial position. Kubera iki abanyamerika ngo babibona gutyo ngo nuko yafashe bira bice byo muri Plaine no muri Ntuza no muri Uvira. Ngo hari ibiganiro biri kubera Washington, ariko se mu 23 rebwa n'ibiganiro bya Washington ubundi kuki ishira mu bikorwa
ibiganiro bitayireba. Ibiganiro bitayireba. Washington ni Itarimo. ikibazo cy'u Rwanda na Congo. Congo senya FDL, Rwanda kuraho ubwirinzi, ariko tuzi ibindi biganiro biri guhuza Alliance Fleuve Congo na Kinshasa, iduha muri Qatar cyangwa se mu Busuwisi. Ubundi imyanzuro ya Washington ireba M23 hiki kari u Rwanda na Congo, kucishira mu bikorwa imyanzuro ya Washington. Kuko impamvu mivuze, Donald Trump n'abanyamerika iyo bavuga ko ngo kukwica gahenge niki, baravuga ati ngo u Rwanda ntiri kubahiriza amasezerano ya Washington, M23 ngo ntiri kubahiriza amasezerano ya Washington. No gusubira inyuma muri ubu buryo iva muri plane no cyangwa se duhere kuri Uvira kugera aho iri gusubira inyuma ubu ngubu, Washington na Kinshasa bari kwerekana ko ngo iri gushira mu bikorwa imyanzuro ya Washington, ngo kuko yari yayirenzeho ifata ibyo bice. None se iri Washington hano rero hari ikibazo. Urumva ko iri gusubira inyuma ibirometero 75, ariko ngo mu buryo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington itigeze ishiraho umukono. Hano niho hari ikibazo. Ubwo rero twavuga ko ari amasezerano ya Washington, ahubwo twavuga ko asa n'ayamize aya Doha. Yamize ya Doha. Kubera iki rero? Ibya Washington ni ibya Amerika iri gushira imbere. Ibya Doha rero hari ibyo yagakwiye kuba yungukiramo, ariko Kinshasa tubahiriza. Hari ugufungura imfungwa, si byavuzwe ntibyemeranyijwe 310, kandi Kinshasa irabyemera. Hari ugutanga gahenge, Kinshasa nta gahenge yigeze itanga. Hari amadrone ubona arasa abayobozi bari 23 mu bice mu genzura za Mushaki, za Goma, za Nyiragongo, za Kalenga, ni situation ejo bundi, za Rumbishi ni situation ejo bundi, za Minembwe ni situation z'ejo bundi. Bitero byo muri Plaine de Ruzizi mbere yuko hava ni situation ejo bundi. Bitero byo muri ya misozi irangamye Sanje muri Moye Plateau muri zone ya Mulenge ni situation ejo bundi. Bitero by'amadrone by'iminembwe ni situation z'ejo bundi, kandi izi situation zabaye nyuma yaho bavuye mu Busuwisi bemeranyije ko nta uzongera kugaba hundi bitero no guhererekanya imfungo bakazifungura. Ibyo rero byemeranywa hidoha, Kinshasa irabikwepa ntibishira mu bikorwa, ndetse na Amerika ikagerageza kuyikavaringa, ahubwo ikagaragaza ko ibigomba kubahirizwa ari bya Washington. Washington se M23 irebwa n'ibiganiro bya Washington, kereka ahubwo cyangwa se tuvuge ko ikigaragara nuko ibiganiro bya Washington byaramajije kumira ibya Doha. Rero yagakwiye kungukira mu biganiro bya Doha, bigaragara ko itari kubyungukiramo. None bari kuyempoza kubahiriza ibya Washington itigeze ishiraho umukono. Kubera iki bya Washington birungukira Kinshasa? Kubera iki byungukira Kinshasa? Ya diru y'amabuye y'agaciro. Bira biganiro bya Washington nubwo bavuga ngo ni umutekano, ahubwo nge nabonye ari ubukungu mu nyungu za Amerika. Kuko ni Amerika yahise ivuga ati amabuye y'agaciro ya Kongo yose twarayasinye, Tshisekedi yarayaduhaye. Uri kubyumva neza? Tshisekedi yarayaduhaye. Ni nayo mpamvu ubona abanyamerika bari gukora ibiri gushimisha Tshisekedi kugira ngo ya diru yabo izagende neza. Ariko hano abantu bakwiriye kuba bitonda. Abantu bakwiriye kuba bitonda kuko na nubwo iva muri biriya bice, ariko hari ibice nayo igomba kugumana, igomba kuzayobora. Kandi niko map iteye. Cyane cyane bino bice icyo wenda reka birimo abarwandofone. Reka bari icyo twinjiraho wa mugani. Angira ngo ikibazo nari kukubaza umaze kugisubiza, kijyanye no kwibaza ngo hari abavuga ko ari Amerika yatanze itegeko ngo AFCM 23 irekura ibi bice byo mu kibaya ndetse no mu nkengero za Uvira. Abandi bakavuga bati no guhinduranya ingabo, ariko abo twamaze twumvishe ko ari ukurema agatima hari, twumvisha aho byaturutse yuko bikomoka inyuma kubijyanye na Uvira. Igihe nabwo bavugaga ngo Umvisha bikomoka nahumvisha igihe bayitegeka kuva mu mujyi wa Uvira, burya yasabwaga kusubira inyuma ibirometero 75. Icyo yakoze rero yasubiye inyuma 26, yarasigaye rero 46 biri gupendinga. Byumvikanye hanyuma rero kubishira mu bikorwa, ariko si ubushake bwayo, nta nubwo ari uguhinduranya ingabo. Ni itegeko ryavuye muri Amerika. Erega buriya ifite ikibazo gikomeye, iri kurwanira mu gihugu abazungu bafitemo inyungu zikomeye. Ubu rero tukabona ko abanyamerika aribo bahindutse umugenga ukuntu ibintu bigomba kugenda, ariko nabo ni intambara, nako nukubera amabuye y'agaciro. Urumva rero iri kurwanira ku butaka abazungu bafitemo inyungu nyinshi cyane kandi bakeneye muri iki gihe, by'umwihariko Amerika. Niyo mpamvu rero ubona ko harimo kata nyinshi. Ati usubiye inyuma kuko Amerika hari ibyo yifuza kuri Kinshasa, ariko ku rundi ruhande ntago izasubira inyuma ngo ive za Bukavu cyangwa nanjye nibyo nendaga kubaza. Oya hariya no. Nibyo nendaga kubaza nti ko twagiye tubona iva ahantu hatandukanye, ngaho za Warikare igasabwa gusubira inyuma, ngaho hano Uvira n'ahandi hamwe na hamwe.
ntabwo turi bukomeze gukomeza kubibona mu gihe kizaza, nabwo ikomeza gusabwa gusubira inyuma, naho ahubwo ntibizabatangaze mubona iri gusubira inyuma, ariko nyuma ikazagaruka. Nyuma ikazagaruka. Reka se nguhe urugero. Ejo bundi yavuye muri Rubero, ariko biza kugaragara ko yahise ihagaruka. Ariko ngwaye urundi rugero rwa hafi, RPF ihanganye n'ubutegetsi bwa Habyarimana mu ntambara yatangiye mu Kwakira, tariki ya 1 Ukwakira 1900 bararwanye. Habyarimana ntiyashaka kwemera ko ari abanyarwanda bamuteye, kandi abo banyarwanda bari kurwanira uburenganzira bwabo igihugu cyabo. Buriya rero kese ya RPF yenda gusa neza ne mu 23 cyangwa se kese y'abanyarwanda bari barahunze 59 yenda gusa ni y'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko Habyarimana yanze ko batango basubira iwabo, sibyo? Bo bararwana muri 90 baraza, aranje hita bita ngo nabagande, ngo ni Uganda yamuteye. Yego. Ni nkuko aba barwandofone bibumbiye muri M bateye kugira barwanira uburenganzira bwabo, babona igihugu cyabo bari barameneshejwe mu Tshisekedi ngo n'abanyarwanda, ngo n'u Rwanda runteye. Ntago mvizo kese ko zenda gusa. Habyarimana ngo nabagande banteye, ni Uganda inteye kandi ari abanyarwanda. Tshisekedi nawe ati n'abanyarwanda banteye kandi n'u Rwanda runteye kandi ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko RPF yakomeje kurwana, yotsa igitutu Habyarimana, abona ko noneho wa mutwe utangiye kumwotsa igitutu, yemera negotiation, atangira kwemera kandi n'abanyarwanda, ariko mbere yari yanze ko bataha. Avuga ati u Rwanda ruruzuye, ni nk'ikirahuri cyuzuye amazi usitsemo ayandi. Ibiganiro byaberaga Arusha byari bikomeje, RPF igira gutya igaba ibitero, igera mu nkengero za Kigali. Kubera ko ibiganiro byari birimo, RPF barabwira ese kuki ufashe ibindi bicuka bugeze mu nkengero z'umujyi wa Kigali, sibyo? Yego. Kandi muri mu biganiro muri Arusha mugiye muri kumvikana kugira musangire ubutegetsi, mukore mixage brassage, muvange, RPF nayibone umwanya mu ngabo, ibone umwanya muri government. Ati rero hano urenze ku masezerano ya Arusha, ibusubiye inyuma. RPF yasubiye inyuma ibirometero byinshi, ndetse n'abantu bo muri RPF bamwe n'abayibarishikiye birabababaza. Ati ntago byumvikana ukuntu twari tugeze mu marembo ya Kigali none ngo dusubire inyuma. Ariko umuyobozi wabo icyo gihe yari Major General Paul Kagame, ubu ni nyakubahwa Perezida w'u Rwanda, yarabwiye ati niko hari impamvu kandi bizaduha umusaruro. Ntago ari ngombwa kwigira ikigomeke, sibyo? Kandi turi mu hari abahuza bari kuduhuza, isi yose iri kuduhuza na guverinema. Hari impamvu rero tubikoze kugira tugaragara nk'ibyigomeke, ariko n'ubundi intego yacu tuzayigeraho. RPF kandi icyo gihe yasubiye inyuma ibirometero byinshi cyane, yari yageze mu nkengero za Kigali. Umurwi ureba gutya, abantu bari bashigikiye RPF birababaza, nkuko ubona abantu bashigikiye M biri kubababaza. Ariko RPF byayibujije kugera ku ntego yabo. Ubu ngubu ntago yabohoye u Rwanda, yararubohoye. Na M rero nimukabane muvuga ngo isubiye inyuma. Hari impamvu iri mu biganiro, sibyo? Kandi yarabihawe nayo yarabishakaga. Hari impamvu isubira inyuma, ariko ntibizabatangaza igeze ku ntego zayo. Ikindi kandi ukwiye kubumenya, kuva Walikale bifite inyungu, byayihaye inyungu. Kubera iki? M itarava Walikale, Tshisekedi yitaga umutwe w'iterabwoba, kuko nta nubwo yemeraga ko azicarana nawo. Ariko nagira nkubwire, aba banyamerika bari gusaba M kubisubiza inyuma gato, ni nabo bayisabiye ibiganiro. Yego. Aho ngaho urabona ko ubundi Amerika tension reba ukuntu iteye. Iri ku ruhande rwa Kinshasa, ariko hari naho iza ku ruhande rwa M. Donc ifasha impande zombi iri kuzimanaginga, kandi zose zifitemo inyungu. Yego. Mu buryo bwa iri kubikora, yaba Kinshasa afite inyungu, yaba kuri M afite inyungu. Ibyo turi gukora kuri Kinshasa ni inyungu za ibyemeza iri gufata M isubira inyuma, twavuga ko ari inyungu za Kinshasa, niko abantu babibona. Ariko hari n'ibindi Amerika yakoze biri mu nyungu za M, bifitiye inyungu M. Noneho reka ze mbigusobanuriro gato. Tshisekedi gufata amabuye y'agaciro akayaha Amerika ati mundwanyirize bari abantu, ahubwo Amerika igahita imubwira ati shira umupira hasi, ayo mabuye turayakeneye nibyo, ariko ahubwo baha ibiganiro. Icyo Amerika yakoze rero, yahatiye Tshisekedi kwemera ibiganiro. Noneho baravuga ati kugira ibiganiro bitangire, M niyemera hari agace kamwe ive muri Walikale Centre. Urumva ko kuva muri Walikale Centre byahesheje M23 ibiganiro, kandi biri mu nyungu zayo, kuko uyu mutwe witwaga umutwe w'iterabwoba na Tshisekedi ubu ntago kiri umutwe w'iterabwoba, ntabwo byakunda nyuma yaho ubonye ibyo biganiro. Urumva rero ko na Amerika yabasabiye ibiganiro, kandi nagira nkubwire ko ntago warwana imyaka 5 ufite biriya bice. Mu burasirazuba bwa Kongo ibihugu bikomeye birimo na Amerika batabihaye umugisha, warubizi? Ntago warwana imyaka 5 ufate biriya bice byo mu burasirazuba bwa Kongo biruta u Rwanda
n'u Burundi imyaka 5 urwana ufata ibyo bice biruta ibihugu, si hari inyungu se z'abanyamerika, hari inyungu z'abafaransa, hari inyungu z'abanyakanada n'abandi bantu. Iryo ni ishyirahamwe ry'abantu bahuje inyungu. Ntabwo warwana iyo myaka 5 rero ubangamiye inyungu zabo ngo bakureke. Ni ukuvuga ngo ibyo bihugu birimo na Amerika baba barabihaye umugisha. Kuki babihaye umugisha rero? Niyo mubwira ngo aba bazungu baba bafite imikino myinshi. Rimwe urabona bari ku ruhande rwa Kinshasa, ariko bafite nuko sometime bemera ko M ifata biriya bice. Ni nayo mpamvu ubona M abanyamerika bayibwira ati subira inyuma gato, ikabyemera. Sibyo? Irabyemera kuko irabizi ko abanyamerika bayisabiye ibiganiro. Kandi nakubwiye ko ntago bari gufata biriya bice bingana kuri abanyamerika batabishaka. Abantu bazi icyo bita geopolitique bo bahita babyumva neza. Kira ni igihugu kirimo inyungu nyinshi cyane z'abazungu. Ntago waza rero ufa gutera igihugu nka kuriya ngo urafata ubutaka ubangamira inyungu zabo ngo bakwihorere bakureka imyaka 5. Ni nayo mpamvu abantu birirwa bavuga u Rwanda rurarengana. Na president w'u Rwanda yigeze kuvuga ngo abavuga ko u Rwanda rwagiye gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo, ahubwo nibo bayasahura. Ndetse n'abavuga ko intambara yaturutse mu Rwanda. Sibyo, ntabwo intambara yaturutse mu Rwanda, ariko nanjye njya nibaza ko intambara yaturutse Uganda. Kuki batavuga Uganda bakiruga bavuga ku Rwanda? Ba General Makenga bose ntibabaga Uganda, ntibateye baturutse Uganda. Nose Uganda ko batayivuga bakavuga u Rwanda. Urabona ko u Rwanda rero rwahindutse icyo bita donc ikibazo cya Kongo rwahindutse iki nabyita ngo twakunda abantu bakugerekaho ibintu kandi aribo ba nyirabyo. Rwahindutse urwitwazo babigereka ku Rwanda kandi aribo ba nyirabyo. Ndavuga abanyamerika n'abantu bakomeye b'abazungu. Nge si donc ubwo nabisobanuye wabyumvisha. Imyaka 5 urwana ufata biriya bice birimo inyungu za Amerika, abafaransa n'abandi ntago bakwemerera. Ubwo urumva nabo babihaye umugisha. Ni nayo mpamvu M yumvira abanyamerika ati ibisubiye inyuma gato ikabyemera. Ariko nayo rero izabigendemo gake kuko hari igihe umuntu ashobora kuguhindukana. Yego. Arijya guhindukana. Twabonye ko Tshisekedi yatanze amabuye. Reka ze nk'urugero rwa hafi. Ubundi M itaratangira intambara 2021 amabuye y'agaciro ya Kongo yari yarigaruriwe n'abandi. Sabashinwa. Yego. Bari bendaga kuyamara. None se abashinwa n'abanyamerika bari bashimishijwe no kuba abashinwa aribo bigaruriye amabuye y'agaciro ya Kongo. Byari bashimishije. Ukuzi competition y'abashinwa n'abanyamerika imeze kuri isi. Oya birumvikana bari. Ko twabonye se M iyotse igitutu Tshisekedi agahita avuga ati noneho Amerika amabuye ndayaguhaye. Ibyo bintu nyine urabisobanura gute? Amabuye y'agaciro ya Kongo yari yarigaruriwe n'Ubushinwa mbere yuko M yongera kubura imirwano. Bivuze ngo AFC M23 kuva yakubura imirwano Amerika yongeye kugira ukuboko ku mabuye ya Kongo. Kuva M23 yakubura imirwano itangiye kotsa igitutu Tshisekedi nibwo Tshisekedi yahise yemera offer y'amabuye y'agaciro iyi Amerika. None ushaka kwibaza imiryango yahise ifungukira Amerika. Yahise ifungukira Amerika. Kandi mbere yuko M itangira imirwano 2021 amabuye yari yarigaruriwe n'Abashinwa. M23 yokeje umuriro Kinshasa yemera ibiganiro ihita inemera guha amabuye y'agaciro Amerika. Ubwo iri kuyakura amaboko y'Abashinwa ya Amerika. Ariko Kinshasa yabyemeye bigenze gute? Ni igitutu cya M. Nese ntabwo uhita wumva imikoranire. Reka tube tugarukiye aho ngaho wa mugabo we. Ibintu bari byinshi. Bari byinshi cyane ariko noneho na M nawe hari uburyo byungukiramo nk'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Nabo bibafasha kugera kwizo nyungu zabo. Bashaka ku burenganzira bwabo bwo kubona igihugu cyabo. Birabibafashamo. Ariko ntihaburamo n'inyungu z'abazungu ntibazakubeshe. None se izi nyungu za AFC M23 ishaka cyangwa se M23 zazo baharanira kubavuga ikinyarwanda cyane cyane ko barimo gusabwa kuba ibi bintu byo kubwirwa ngo musubire inyuma ntabwo izi nyungu zizabangamirwa urabona zizagerwaho. Oya buriya intambara nk'izi ngizi zimara igihe. Ariko hari n'indi mikino iri kuba hagati aho. Ni ukuvuga ngo M23 hari ibice igomba kuzagenzura uko byagenda kose. Ibi bice bivugwamo abantu birimo abantu bavuga urimo ikinyarwanda niko map iteye. Ndabizi ko hari abatabyemera gutyo ariko bazabibona. Cyane cyane bino bice bya Nord Kivu ubu ngubu sureba za Warikare amakuru dufite zishobora kuba zigiye kongera kwatswaho umuriro. Igice cya Rubero kitarafatwa kigiye kwatswaho umuriro. Ziriya za Beni ntibizabatangaza zakizweho umuriro. Igice kimwe cya Masisi gito gisigaye nacyo cyasweho umuriro M igenzure Nord Kivu mu buryo bwuzuye. Sibyo? Ariko na kiriya gice cya Sud Kivu nacyo bazagisubiramo ndetse banagifate cyose. Ariko ubu ngubu bitewe na strategy za politike na diplomasi igihe ntago ari ubu babe basubiye inyuma gato igihe nikigera bazongera bahafate.
sibyo urumva ukuntu map iteye ndayumva ariko Tshisekedi nawe hari igice azagumana ubundi hari ikintu bita federalism ujye ucyumva mu biganiro ntiyakijyanye yarakijyanye Tshisekedi hari igice azagumana azakigumana gute rero kandi iyi abanyamerika niko babipanze intambara n'ibitarangira 2028 amatora atazaba niyo ni deal ari gukina kandi ari kwikirana n'abanyamerika kuko Tshisekedi ni umukozi mwiza cyane w'abanyamerika niyo mpamvu badashaka kumutakaza ubwo rero bari gukina ihe deal rero binubona ivuga ngo isubiye inyuma ariko ikazagaruka igafata iyi ntambara igomba gukomeza mpaka 2028 kugira bizafashe Tshisekedi gukomeza ku butegetsi icyo gihe nibwo muzabona noneho uburyo M23 bici igomba kugenzura iyi ntambara barakoresha uburyo bwose bushoboka kugira bizagere 2028 kirimo noneho Tshisekedi azabona impamvu ituma akomeza kuguma mu butegetsi ubwo rero hari igice Tshisekedi azagumana ayobora hari igice mu 23 izagumana cyane cyane kikirimo abarandofone ariko hari ikindi gice cya Zakatanga nacyo kishobora kuzayoborwa mu bundi buryo ubundi iyi Kongo intambara izarangira iyi Kongo icitsemo ibice niko bimeze kandi abantu sinzi impamvu badashaka kubyumva icyo bita sudanization ntabwo ujye ucyumva muri Kongo hari n'abayobozi bajya bakivuga Kabila aherutse kugitangaza none se reka ze nkubaze n'ikimenyimenyi abantu ahubwo ntari ibyo batabona ubu nitubona hari viza ebyiri hari viza itangwa na Kinshasa akabona viza itangwa na M23 urugero umuyobozi wa MONUSCO mushashe ejo bundi azigoma kugira yinjira igoma yaterewe viza kandi yari yarabitangaje mbere ko abaturage bari mu bice byari byo byose yaba n'ibigenzurwa na leta kwinjira mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe bazajya bahabwa uruhushya rw'inzira none se hari viza ebyiri zibaho mu gihugu none se twabonye ko ubu hari igipolisi cya M23 hakabaho n'icya Kinshasa ntitwabonye ko hari ubutabera bwa M23 hakabaho bwa Kinshasa ubu ntitwabonye ko hari systeme financière ya Alliance Fleuve Congo na systeme financière ya Kinshasa ni ibintu bibiri bitandukanye kandi ibyo nibyo ntago Amerika iri kubirwanya reka ze nkwereke urundi rugero ubu Tshisekedi aheruka kuvuga ko hagiye kuba referendum yo gutora itegeko nshinga risha ariko abaturage bari mu bice bigenzurwa na ntibemerewe gutora itegeko nshinga gutyo no gutandukanya igihugu hari irangamuntu zigiye kuzatangwa kuko muri Kongo bakoresha carte d'électeur ariko bagiye gutanga irangamuntu izo irangamuntu ngo zizatangwa mu bice bigenzurwa na leta ariko abari mu bice bigenzurwa na bazazibona hari ibarura rigiye kuba rusange ry'abanyekongo bose ngo rizakorwa mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa abari mu bice bigenzurwa na ntago bazabarurwa nose ntago ubona ko Kinshasa nayo ubwayo ibintu iri gusetinga arimo kuvuga ati mwebwe muri ibyo bice bya M23 bisa nkaho mwahindutse igihugu kigenga ku bw'izo mpamvu ibyo gutora referendum itego nshinga ntibibareba irangamuntu ntibibareba ariko nayo yasetinze izindi systeme zigaragaza ko igihugu ari icyayo gushiraho ubutabera administration yayo igipolisi cyayo systeme financière yayo banke zayo ubizi banke noneho zatangiye gufungura amashami muri Masisi za Rubaya muri Rucuru za Kiwanja Masisi ku yindi side na gace kari muri Kalehe ariko gasa nkaho kegeranye na Masisi Minova branch bari kuyafungura uri kumva Abanyakatanga ntabwo uri kumva bavuga ko nabashaka kwigenga ntibatangije n'umutwe uri kurwana wafashe n'ibice narabibonye hanyuma wenda turimo no kugana ku musozo bwana Claude ndagira ngo ejo bundi iyi nkuru itangira kuvugwa n'ubundi yo kuva muri ibi bice byo mu kibaya na za Uvira hari umugabo wateye comment aravuga ati na Bukavu na Goma barayivamo icyo urakivuga hiki abone n'ibyifuzo byabo nje ntago njya nemera ibyo bintu byo kuvuga ntago bazayivamo ubwo ngubwo ntago nshaka kuvuga byinshi ntibazayivamo abavuga gutyo nabafite ibyo byifuzo ubundi umutinda arotarya ubundi rega intambara yajemo bloc hari bloc ishigikiye Burundi yabona abadede Kinshasa FDLR ibigarasha birwanya u Rwanda byo byumva ko Burundi zava mu bice byose igasubira bunagana kandi siko bimapiteye mwaga ariko mapiteye dukurikije ibisobanuro utanze biragoye ariko nyamara ukuri kwanya ko nuko M23 kuza kuri iyi nsuro hari gahunda igomba kugira ibice izagenzura ikabyigengaho Tshisekedi nawe akagira ibindi kandi Amerika ikabimushigikiramo ibiza gutangaza Zakatanga mu buryo Kongo uburyo igomba kumera biri mu byifuzo bya Amerika yuko habaho federalisme cyangwa se yacikamo ibice rero izagira ibice byayo Tshisekedi agumana igice cyayo hari ikindi gice cya Katanga n'ibindi bice bishamikiyeho nabyo niyo mpamvu uzabona ubu yatangiye ari abarandofone gusa ariko ubu turi kubonamo
n'abakoloneli nanga nabo muri Katanga muri za Copo tukabonamo abanyakatanga kandi tukumva imitwe muri Ituri tukumva imitwe muri Katanga tukumva imitwe hafi ya Kinshasa nayo ivuga ko hari uburyo ishigikiye M uri kubyumva neza ubwo rero abantu bagende gake bazabona abantu bazatungurwa mbese resultat final zizava muri iyi ntambara yego hanyuma reka mushimire cyane bwana Claude kuri iki kiganiro cyiza tugiranye urakoze cyane ubwo reka tunashimire n'abari badukurikiye hano kuri uyu muyoboro wacu bakomeze kubana natwe gahunda zacu zose zirakomeza